Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lichoch akobre simpil kuchik. Chirisha in yokoche atinak chiruli kutanain. Chiruli kutane guer shkabi chanruna qeblaq Israel. Nakkesh kanab shpa bangili qagwa Dios. Nakkesh et lishchakrab liqagwa. Sashbanuki lima usilal chiruli qagwa. Ke isik salishnaheb ut ke kamek chibreshil sahalan denamit. Abanana nakwan yoko chiribal chanruna kitsaklo kujikru lishkechi omliqagwa Dios rikineb nakhaneb ke suqi kujikchak salishnaheb. Chirish nakke kamek chibreshil aran Babilonia. Yoko chira bingil chirish barkwan liyechi omaan. Nakhaneb ke kamek aran Babilonia keshke retal lishrail likwang sahalan tenamit. Keshtawah kwiru naklichoch mokorreheb tatzakal. Reban liqagwa Dios ut te kwang khonaktil salinajejaan kwihaneb inkatesh etlish chakrab liqagwa ut nak eblach Israel. Keshcholob lishmanke keshchot lishcholeb ut keshkhalish ka usheb chiruli qagwa Dios ut keshsik kuchik liqagwa chi anchali lishcholeb chalisandilhu liqagwa Dios kish tsaqobres kuchikru lishyechi omrikine ut kishkame kuchik khunsutak salishchoche lish akobresik chirueb lichab khonaktil inkashe kwankaran uta inaraknashche naqli qagwa Dios haan lish Dioseb usahaneb ukukwankepta salishtenamite manak salishchoche utliyechi reheb lach Israel naqte rechani lichoch chehunelik kui haaneb ingatesh et lisumkwang lisheshbanu rikin liqagwa Dios utli ratineb chaq li profet linaatine kakui chirish litak ukhlaq salishkohariba lach David chehunkwakil linaatinak chirish liqagwa Jesús Jonashelihu Isaías capítulo 9 versículo 6 ut versículo 7. Qabiq linashche shbanaqun qulaal shjolak choqqe uchqamatani hun chinaal likwangilal kwang saruq ut tishqabain shnimal ruh keol naleb li Dios qashal kaurib yukwabeh chehunelik shnimal ruh keol tuqtukil usilal qahu aqlish kwangil ut lish tuqtukilal ma ka aqrosukhik salish qohariba lach David utlish akwabehiom. Haanta kohoban krelish kwankil sashben litikilal utli kulubeh chalen anakwan ut tochiruheb likutan chalel. Utain ta ushmang sashkaba lishnimal shrahom linimakwal Dios. Liyechi omain likiyabasik sashsumal re li profeta Isaías kitsaklok ru nakliqagwa Jesus kikulunchi yolak sashben liqaruji chojain. Utsashkaba liqagwa Jesus lishkechi liqagwa Dios relik chikyal naqte tsaklok ru chishkhunileb. Jonashekelihu Romanos 15:8 naq sashkaba liqagwa Jesus chishkhunileb lishkechi liqagwa Dios chetsaklok ru. Lishkechi liqagwa Dios chirish naq lichoch tento naqta hilang utta ak obresiq chishkhunila in ta tsaklok ru sa chikli ak ru chichoch Arkwi maga akchikli mag utchishkhuni linashk amchaqain. Hukan naqliqoy binihom la o naqkwan naqakeheb salishkap kulunik liqagwa Jesus. Litishkohob lish akwabehiom naqakashnume chik li khun milchiap linashjelihu apokalipsis. Khun milchiap aran salichosha utliruchichojain takanak chimakashsa. Ut sashtaqik li khun milchiabaan liqagwa tish akobresi kuchikaruchi chochain ut tish kohob lish akobehiom sashbien. Hokaan kishtia liqagwa Jesus reheb lish solom salihu Juan 14:1-3 misache chol chikoshlak che pabli Dios uchine pa bakwilain sarrochoch linyukwa kuank na balinajej kuitenka hokan inkaraj shinyehere naqshik kwechish kauresingil lenaaj ut akakshkohin uchinkawresi chaqlenaaj tinchal kuchik ut tashink amkwikin renaq barkwan qinlain aranaqkwi kwanqeshlaish yukuchirilbal naqliqaqwa Jesus narrataw kwank sashyanqeb lishtenamit kishbanu chaqchiru chishkhunileb lishjuameb laj Israel salichaqech'och ut aranaqkwi salinajej Canaán ut narraqaqkwi kwanqikinanaqkwan shbanaqali narrataw liqaqwa Jesus lichochain kiruh kwirilbali apóstol Juan Jonashcheqe salihu Apocalipsis capítulo 21:1-3 tohanak kikwil hun ak chosha ut hun ak ruchichoch shbanak lishben chosha ut lishben ruchichoch ak kenumek ut lipalaw moko kwank tachik kikwil li santil tenamit hali ak Jerusalén yo chaqchikubek sa chosha rikin li Dios
Li apóstol Juan nasyenak kirabi jun li yab kushech li ki elkchak salini mahkwal ko haribal ut kishyechi kahush yabshkush. Ha ana in li shmuebal li Dios rikineb li poyanam. Li Dios tishk ohop li shmuebal sa shtyanqeb ut ha anaqeb li shtenamit ut ha anak li Dios rikineb. Ari nakataw li shkohop bankili kachola nakakwan rikin li kakwa Jesus shbanak kishqestesil li shchuam chikam sa kanaach. Haan chik li kokebal sa shkaba haan chik no koruchi shtawbal li kakolbala nakakwan. Sa hungutan toruk chikwan krikin sa hun li ak ruchi choch barkwilita ako behing haan li kakwa Jesus. Kahosh chak alru rabinkilain abanan hunsot kuchik ninye tento naktakakyal kake arin uta nakakwan. Bandiyo siya ko naksinagoch bini chiruli hung kamokain tok sa hun chik li honal.